Kublai pi baro yang subahai pi sekatuk kubor mentega janmiat syuban paish kubor kibu punya ini pechwai kimat berkongsan. Lapen sange ya keluk sabah hado arbaje mensingi hadian ba mi kajing persya halo kajing kenat Manipur. Play ke menteri ketnat kerap keriang ya ke Jack Start ahajar apulai. Empat long ki bakre ki life light li ki college ban pentrai kam ya ke National Education Policy ahajar arpo ong menteri. Bat penremjer ke menteri halo ke jing tombor ya menteri rang ba bat ki pulet haturan. Ki kubor ki babnya. Ya ke Lok Sabha la pensange no adu arbaje minsngi hadien ba ki seng ke liang persya ke la penpau ke jing persya halo ke jing kanat Manipur. Aba ka dorbar kala syong hakani gesngi ke dekot ke liang persya na ka seng Kongres TMC DMK JDU lembat kiwei kila tur syaka jaka pedeng jong ke yang dorbar ban dawa na menturang ba adu kari Narendra Modi ban kran AA halo ke jingja Manipur. Ulam phang ke yang dorbar om berla ula kerpat ke dekot ke liang persya ban penjai-jai la dia hapo yang dorbar hendrai kim shim la sngap satya yu. Agajuk kapor la sakhi ke dekot ke liang persya ba ki pong da ki jan ki bayong. Akawai pat kaliang ke Raja Sabharu kala sakhi ya ke jingya hela na ki seng na kaliang persya na mar ka jingja Manipur bat kumta la pensange no hado khat arbaje minsngi. Ka menteri ketnat kerap keriang ke jela ke Dr. Amperin Lingdo ke leong bahkan kersyan halo ke jing donkam ban penyar syuk-syuk ya ke jackfruit mission hapo ke jela. Abakran sikala patai kubor hadian ke jing play ya ke program dia jing dia basisngi ya ki mar ki bala penmi na usopan ya ke bala tip kum ke Jack Start ahajar apulai ke bala pelong State Convention Center ke Dr. Lingdo ke la banjur halo ke jing donkam ban penyar ya ke kam ke bamenta ke don haus nem bakhat do jong ke jing pentrekam hadian bayoi ya ke jing yo jing mentoi jong ki nongrap. Kala benrap bahkan sa pensnguru sya umin tirang ba ke jela u Konrad K Sangma la ke long ne em ban sedang ya ke jackfruit mission 2.0 house nam banwan. Looking at all these items and hearing the potential value of jackfruit even for pharmaceutical usage is something which has given me a lot of understanding, and I feel that in any mission that the state embarks upon, it is important for the state to have a continuity. And a 5-year mission likely will be inadequate time for us to evaluate the kind of entrepreneurship that is generated out of a mission. Menteri Ketnat Puli Putih ke jela rakam sangmah nen gesngi ulo ong bagasor ka jela kelayo pliang ya ke jing pensngau na gisau pulai teli ki college hakeleng ke jela bat kumba lai pulai teli ki empat long ki bala kre ban pentrekam ya ke National Education Policy ahajar arpo kemansupan kan mau hang ne ka kandai terik menta ubnai u Vice Chancellor ke Nehu u Professor PS Shukla ula pembena ban sedang pentrekam no ya ke National Education Policy ahajar arpo na benta ki samla puli undergraduate na do ka shiterik Nailar ahajar apulai. Nakaliang ke Meghalaya College Teachers Association ani MCTA ke laong bakarai ban pentrekam ya ke NEP ahajar arpo ki college undergraduate da Vice Chancellor ke Nehu nak benta ke senam puli ahajar apulai apusau ke long ke bekendit bat ke bamla ban pediang. Akawai kaliang ke North Eastern Hill University Students Union lanen Nehu su kala lej banyak kendu yo menteri ketnat puli putih u rakam sangma ban pensngau hu ban penkenria no ya ke jing pentrekam ya ke NEP nak benta usnam ahajar apulai arposau. Vice Chancellor, North Eastern Hill University of Wales to communicate, to discuss length and breadth with the head of institutions, and after having all the discussion, Nehu have come up this idea and told the state government that there is a provision for hybrid mode. That means any institutions, once you go ahead, they can be, and any institutions are not ready, they can defer till next year. This is what they have told us, and within our state, we have received the input, the letters from 43 colleges, out of which about 33 numbers of colleges are not ready to implement this year.
Ka Menteri Ketnat Kekot Kekhia Dr. Amprin Lingdo Kala Pendam Jur Halo Kejing Tombo Badangshan Ya Menteri Rang Bak Kejela Ukon Rat Ki Sangma Bad Yagi Pulit Hatura Abakran Shikila Patai Kubor Negasngi Kala Ong Ba Kejing Tombo Bak Kejing Penpau Ya Kejing Bitar Da Kabashu Tombor Hatura Kalong Ke Bamla Ben Pediang Kala Benrap Ba Kadon Ya Kejing Tip Ka Bakadau Ba Kadon Keseng San Pertai Ka Bakentat Ya Kejing Don Keti Habaro Kate Kejing Pen I Jing Bitar Bad Dagi Katu Kat Ne Kinong Shong Shnong that the attack that we saw, the display of anger that we saw in Tura on the 24th is something which is unacceptable. The attack on the police force is one part of that attack. Then the attack on the Honourable Chief Minister is another very big concern. I am also privy to information which says that there is a political party which is denying its involvement directly in all of those display of anger by certain quarters of citizens. Kahinyautrap Border Dispute Redressal Forum nani HBDRF kala ong bahkan setok syaka Meghalaya Human Rights Commission halo kajing ki Khasi bagi penar ki besong basa ke Blok 1 ya kani la pentip do chairman ke HBDRF uba chandame sungo uba keno babaro artli ki sarkar kim shimna shimkhia haba pai syaka jing kajia put kamtam haba yadai bat kajing ki Khasi bagi penar ki besong basa ke time Blok 1 Habakren Shekila Patai Kubor uba sungo uloong bagi Khasi bagi penar ki basa Blok 1 bat Kanduli West Janty Hills District haduk menta kidang mat jing naki karpi kamtam hadien baka KAAC kala sedang ban penyeng ya ke kerdap Kanduli West Janty Hills District. Ilawa ada kali yang chip besar yang kata kamat om em kamton kum kata kecil mujur banikan suai besar Kanduli jadi ada mubay pengekaran bagi sendon. Kalau hadir tentang yang sekian empat bahan ini kerja komiti empat bertemu sorkar. Kalau klik di chief besar jemi masnya malanggar ombak pengekaran suai Kanduli bagi agak besar sendon. Di ketu kumba chief besar laporan ini yang akan berada di ketu yang kerja komiti bah kinlek detik kumba chief besar laporan ini ke. Omdai ban dia keren suaya tapi Kanduli berada kapasiat hadir nasi dia keren pada perempuan. Sorkar kami yang pos terus ni ban seban ada di objek dengan resolution. MLA ke Juwai uba wailat Miki Shela dang shen ulosa Miki tiarap lambat ki kortrekam shiki khat artli ki IVCs ni ki Integrated Village Cooperative Society na thal asken bat amlaram block ha tershi in kli tershi ha ka program bala pelong daga District Project Management Unit West Janty Hills District. Aba ajingkran uba Shela ula banjur lo ka jing donkam jong ka jing sno klilang bat ki tanat trekam repair ki IVCs bat ki nongrap ban kentiau ya ka yo ka kot jongki. Agajuk kapor ula ai mensiam ya ki nongrap ban pai khmat sha ka rap karyang na ka benta ka jingseng kam lajong bat kenturu bakin ya pendon benta lang ya ki khun ki kti kumjo ki jing bagi kena puli ka Jawahar Navodaya Vidyalaya lani GNB Nyangbri Ribhoi District kilamat la katu kat Nisnem kila pau pertai hadian bagi kena kila lej ban ujor kenia Shaka Federation of Khasi Jaintia and Garo People halo kita kijing ujor ka FKGGP North Khasi Hills kala lej jurep ya kijing duna ha kita school bat lap ya kijing shisha kumbala ujor bagi kena ka seng kala penpau kijing sngokhia halo ka jinglong jingman ha kita school bat kala kershan bala kershan da kaso ka pedeng bat ka weipat kaliang ka seng kala kenturu ya ki bor ba halo ban shimkhia mardor ya kita kam na ka benta ka bah kamiat jongi kena puli ka ni school. Mentapat nyepet ya kejing long juman kesuai beneng hasilong. Kajing shed kalong apsan point R degree Celsius bat kajing kriat kalong kapra degree Celsius. Kajing sengam gauhau kalong kendai pendirian nusis pak menstep bat nru penyong nusis pak janmian. Kala abandon kajing half slap haki babon ki jaka. Shuaban poi syaka bekut jong ketup kubon nyepet biang sa isian ni kini kimat bekongsan. Lapen sange ekelok sabah hado arbaji mensingi hadian bemi kajing persyak halo kajing kenat Manipur. Play ke Menteri Ketnat ke rap keryang ya ke Jack Start Ahajar Apply.
Empat long ki bakre ki lai pulai tali ki college penpentrei kam ya ke National Education Policy ajar arpau ong menteri. Bat penremjur ke menteri halo ke jing tombor ya menteri langba bagi ki pulet haturan. Teparlok nak itu ki kubong la poi sebekut jong tuk kubor jing mentega janmiat hadu bagi di syam plasai kesngi haga juga po ke bisiboni pi baro. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी